elamakhosi ngilibona elimhlophe leli ngilibona li blue kungathi li sky blue. Mfowethu ngigijima emadevini kungafanele ngixolise esizweni ukuhlala umnumzane emadevini siphuthumela inkulumo cha le jazi engilifakile sengikhuziwe ngalo baba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu liyalibona lona lilibona ngokwasezulwini kade lalibona baba le jazi ngikhuziwe ngalo kwathiwa lamajazi anjena ngisho amakhosi angagqoki lamajazi anje amajazi afunekayo kufuneka amajazi amhlophe awukaliki njengalo mNazaretha engufaka ngaphansi awukaliki kanje niyabona abantu benkosi funeka lamajazi anjena amakhosi agqoka amajazi anje angagqoka amajazi anjena lamajazi alungele uNkulunkulu alungele uShembe unyazi lwezulu noma ngagqokela njani uShembe akanankinga ngoba uThixo noma ngagqokela ibovu noma ngagqokela imnyama elinsundu elimbalabala elinjani njani uThixo asingaphikisani naye makhosi nami ngilaleleni noma ngumuntu kazana nizoyizwa lenkulumo amajazi anjena ningalinge niwagqoke wayekeni wathatheni menithanda ningawashisa ngeke nibe nacala kodwa ingubo kaNkulunkulu ayishiswa wambeleni imgodi niwagqibe nikhohlwe iwona noma ngabe webiza kangakanani omunye umuntu uzofisa ukwazi ngoba laphana kumabona kude kubonakala ngathi kumhlophe yini igama la lendwango ngoba phela ngikholwa ukuthi wathenga indwango ongayazi esitolo libizwa ngani lejazi le ndwango okhuluma ngayo amakhosi kuthiwa ngasathungi ngayo wemntu wenkosi ngengizwe beshwa ngazi noma iqiniso bathi udlula behlezi angazi igoli leli bathi igoli leli udlula behlezi ngathenga ke le jazi njengoba nibona ngiligqokile nje la ngikhosta 1.5 ngikhiphela imali kodwa namhlanje kuthiwa ngililahle ngingakhishelwa ngisho 10 rand ngizolifaka emgodini ngoba kusho uNkulunkulu ngisebenze ngaleli limhlophe mhlambe baba uZindela njengoba usabalula ukuthi kuthiwa amakhosi awagqoke amajazi amhlophe hayi amajazi apowder blue ngoba lo sky blue lo sky blue alikho mhlophe iMnazaretha le nje ngoba ngeke ngiyibona uBhombela kakhuluma ngalutho ngayo kukhulunyiwe mhla ngishisa iMnazaretha mina bengineMnazaretha emithathu emisha engayithenga ebuhleni ngiyithenga ngama1000 leyo mNazaretha kwathi siye eKhenani kuyovala umhlangano kaJanuary kwathiwa ungaye emhlanganweni ungayenzanga lento ngathatha mfowethu iMnazaretha yami kwathiwa leMnazaretha siyifuna emgodini ngazikhalela mina ezwini lamazwi elikhuluma nami ngathi awu leMnazaretha ngiyithenge ngemali eshisiwe empunga yesinye bekunganjani hawu madoda ngithi ngiyazincengela ezulwini nami hawu ngehluleka mpunga ngiyathanda ezulwini kodwa ngehluleka ngathi ngiyancenga ukuthi cha ngizweleni leMnazaretha ungenani ngiguqe ngayo ngenzulala nathi novuka nathi kwathiwa khohla nakamhlola ngeke ukubone lokho wenze wena uvuka nathi nolala nathi ngale mNazaretha uzobe wenze umthandazo yakubani ngoba yonke imthandazo iyakubhombela ubhombela nje ubengayifuni leMnazaretha nina niyithanda kanjani sizolahlwa weMnazaretha sizolahlwa niyezwa na sizolahlwa nani bashumayeli hlukanani nale ngubo enje kunjalo baba ningizwa kahle bashumayeli benkosi ngiyanitshela mina inhlathisuthu uZindela baba uZindela ngixolisa ukungena emadavini yabona uma ukhuluma indaba engubo baba uZindela kuleli bandla leli uBhombela wathi inhlathisuthu yogqoka ishethe elimhlophe kungabe baba uBhombela kayikhuluma ngayini indaba ehembe elimhlophe athi asiligqoke ngibona ngoba kule bandla lamaNazaretha seliphelile ishethe elimhlophe sesiyidlazana isigqoka ishethe elimhlophe mina ngisagqoka lona ishethe elimhlophe mfowethu ngomunye wabantu ababephambene kakhulu noShembe baba yabona bengithi mengithola imali ngazi ukuthi fanele ngiswenke njengoba ngibona ngifinqa uMnazaretha nali ishethi lami lezimali le shethi leli lu 500 rand ngiyalibona baba it's not cheap line le shirt leli it's very expensive baba so leli shirt leni ngixolele leli shirt leli kwathiwa ngilishise ngase ngikhalela intengo yalo wasethi ke uNkulunkulu ngoba uyalithanda ukhalela intengo so yoswenka ngalo intengo enamsebenzi le asidingi thina ungasilinga usifakele yona esontweni
ngeke ngisonke nangale esontweni futhi iliphi le shirt ile lithungwe ngale ndwangu le engafunakali yileli lithunge ngale ndango engafunakali leli wathi uBhombela ke kumina ishirt elifunakalayo kufunakala ishirt elimhlophe qwa limhlophe leli limhlophe ngalo kodwa lesa limhlophe kufunakala limhlophe qwa njengalo mNazaretha ngazi noma nginyakazisa kahle nentweni manje na ke kufunakala ishirt elimhlophe umNazaretha omhlophe wakalika ukuze sifaneleke kuShembe asenzeni intando kaShembe singenzi ukuthanda kwethu uShembe uzothula uma ngabe sona kodwa uyazi yena ukuthi egcineni ngangazange nginitshele lokho nazenzela bese yasivalela